Okay guys, hari ni misi mencari Mama Toman. Repeat of mari. Baru sampai di spot lah. Agak-agak hari ni ada hasil lah. Lama tu. Mari pun tak ada naik, tak ada rezeki. Agak-agak hari ni ada rezeki, insyaAllah. Okay guys, stay tune guys. Okay guys, alhamdulillah ada jumpa Mama. Situ seekor. Lepas tu situ seekor. Tapi situ rasa ikan uwe so. Dia terak pisah ni tu. InsyaAllah boleh. Ini kalau putus tak tahu lah. Keteruk ni. Kalau putus pun putus main line. Tak pun leader. Tapi agak-agak tak putus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Mama Toman guys. Mama Toman guys. Okay, goblin guys. Goblin guys. Goblin guys. Up. Goblin guys. Alhamdulillah guys. Sikit lagi. Tolonglah. Sikit ya kak guys. Up. Alhamdulillah ya Allah. Mama Toman guys. Okay, jom kita ambil gambar ya. Okay guys, ini kita mari dana tu ubeh. Tapi kita tak mai teluk hok misko mari. Kita mai ikut teluk lah gulak. Tera cari Mama. Nampak muka ada senyum guys. Alhamdulillah ada rezeki hari ni. Setelah banyak kali putus, banyak kali misko guys. Mama Toman guys. Mama Toman guys. On Osmi silencer. Warna tembika ini hok lama punya, hok first model Osmi Rubik. Atau ini belajar daripada kesilapan. Kita guna root tak pakai Kevlar. Alhamdulillah guys. Tak kompak guys. Jadi kita nak ambil gambar mentah. Lepas tu kita release mula ikan ni guys. Jaga kelas teriang. Sebab ikan ni ada anak, kita pergi kat anak ya. Lepas tu kita release mula. Mantap. Gila lah anak dia. Tak apa. Penting kita lepas dulu ikan ni guys. Toman. Alhamdulillah dah comel guys. Terima kasih sebab sudi makan upeh dan sudi bergambar. Apa?
Kelepas malah pergi jaga anak mu balik. Bye bye. Alhamdulillah guys. Hari ni muka ada senyum sikit. Sekian lama tak boleh tumeh. Tak boleh tumeh hak besar lah. Alhamdulillah hari ni ada saiz tumeh. Mantap guys.